sa via Tusitala le Komiti ma pasese toto. Ali siama tele no talento. Totutas. E o itu o moto te. Ole sa no fili o matine pe o tu pa pe tanto basa na bole o mga repatriation fights. Mataguli yo ulis to vaiaso ay ulis malaga to ulis. Ese malaga pa pe sa ulis to. Ia so lesto na mai ta tu ka ko flight so ka ia malanga mai ta tu ai ave ta tu seasonal workers ia fa pena fu la mai so i malanga e sa wa pena ia la so fu ono o vas fo ia la so no this Friday next ya la susui vai falan malanga le ile ole malanga mantua le fa i mo le sa fa pe sa repatriation flight la sulu fulu ono le ala ufitu nai tu sai male sile fo ia mas male fina ngalo cabinet tu ulo itu le so ono mati ina ia le vasanga le ia e le vo ina e ta pena le ita to o te o mai tua le va ya ku le i o mana ia le o tu o lua test negative ia ta tu pasese ia o se whaafatai te lere nā. Malanga i mira leo mata watu wale sa atatu boy de quarantine fa pena fulo mai tu. Ale boto e batu le mais fano ko se ale no vaiaso ko no to vaiaso. I se ma fo no boto e ile skima leo. Silino talia. O tatu tuila. Muito tuila la mutanga no ua to'a fide tātou whapena hoki. Sa mai a mau tua, sa tātou whai. A mata le I whai quarantine free there le aru New Zealand. Ai a watu tātou I tōru tai I māsa. E o mai nei a tau sana nei o lai whai anu ene o le ratu a o tasi daso. I si teimi o tōru, I si teimi o tasi. Ia rea tātou tāwhia roa ina ua maua fo I alaka o cases. Te roa lima sumon tupu cases a tupuila te mine. A runga ture na o lai ai a resi whaamai nei pepesi I tamaiti. Nei wa o le RSV, o le respiratory syncytial virus. Pesi ang ofia I tamaiti. Nei nasa mātou tala no ai fo. O Amerika Samoa, o umana tu te reo latou tamaiti. Te doa ua a matana tuita me te lima te sultas tau sanga. Ia te reo le sfuru lua anga I sfuru walu o mai. Ia o tātou le tau whaopo le sfuru lua I sfuru walu. O le a mata, o le ai whaatali tau no mai sosoani a New Zealand. Na matau fitu nai nea, e whai asi I popole I tūranga ia. O na ua le o toi o le toi ta ua tutuida la ko flight o repatriation flights, or more commercial flights in that sense. Na ua maya o istemi was fulu aso, o fitu aso, o istemi se fulu aso, o istemi sulfa aso. Le ra mato wa ila to flight bulen to no mai la so rufu fitu. O lima sulu mon to puara to cases. O ia mara to local contacts la wa adia. Ya, ona ana to to pule ye. Ya la le to fai lol ta to tapu. Ta to. Ai inga le. A to fo be fo e fa no fo va ai se moti nolle. Yo no le ai. Ese tu la mo I tapu puipui mo ka wasu. E ana le tu mo puipui mo le no le pusta. Le fatali mo na sko. Ya, ole to mine nei. E pian fai atu. O fuafua ngai fua I tui e o mai nei. Ia atau nu mea ma uma ia. O tātou whātalitari hoi leo lea hoi e lea nganga I whātalitari tui tau nu mai nei. I lea stona. Ia wa pēnā. O le whai a whai tāo fiate reo tangata mātua te mine ma ngai whai pusta. Ia o whinaunga me whai e si le lore whaawau pēro o tangata o sau o le tara whiangai. Ia o tau whai e whai pusta. O whale mai tua. O lai wa sa tufa ia vai la. E whare mai tua rai wha ua ua lekto e la tu vai la.
O te lo sa vai tau ana mon to sa vai fa la to are te lo e. Te titia valu se latou se na vi sa vai. Ya pincha ye ne. Ole te tia ono ga fe den tu ne. Ne pe al e mo le mata le alu le tau fai lo lofi mai al tatou watu. Ya pe se ia fa ngatana na fuafua me nei. Ona mai au wai. Ia mai foi numero le o mai a to. E fai e tatou fuafua. Então, vai no filme olhar teu livro, tu catu, tu não tu. Les feita o fa e tu o le wa fi e tu não tu. O le website da mako. E update ka ko website. Whamamonga le iai ua lua afe fitu se lau 5 iwa. Booster doses administered. Afe fa se lau ma le fitu tamaitai. Afe tolu se lau 5 lua ali. I le taimi le nei. Fai mavae ka ko website e le whakarikari se sau I ko siri ngaf siri ma le roa kei. Malanga le masau na stola. Ale ko fi te stela ko metati. Umalo se vaiaso, ko vaiaso mo ko mo le tiso mo fa. Testa le sau pe testa ka mo maingi. Nada winga le siri. Ya. Testa ko vaiaso. Tano mai no le ba. Ai te ia rese ban malava le. Fai lo so lo test mo mo na. Mano no le fel tan mano duaso. Fai le si swap. Paso lo le fa pena. A fai atu negative te fa tale le to duaso. O fai a sa lo ai post. Ya fai tau lo le tu aso le to a mata le fai tau lo so ta sia so mai ga so le post vai. O me ho lana ya lena tuai o no tuais. Ma le wa o ta te mo a mata dekat. De mo posti. De mo fo inekat. So singana na ai fai a se longa todo o test nekat. Ya mo ti no le var o le todo test na. So ti afitu aso. Wa fa su valu turare. Ya no mata mo ti no. Ola o nekat si wo re se ava no pepesi ese. Ya ese vai. Fuori tu le mai. O New Zealand te mine o le vai pe ai Australia Taiwan to vaiaso. Sa ai ala ni ona vai fa pe New Zealand. Na na mai tanga mai Britania, America, tu pai de tele o so mai o ki la ni mo. Ya fa te tenga na wa fa na pesi dunga vale. O le tui lea mo tamiti a 5 tausanga e sutas. E rei tau no mai. Sa roa rua nei tau rua iaso fasa lau e New Zealand. Ado lako press release. Nea fau tua pai mātou e fia bos whaila inga ale minista mo na Pasifika New Zealand au pito sio. Tala nomen mātou minista i rungore. Ane sum. Ia ale ama tifata tari mani ona sai, mani tofi re mu. Istaimi e tau no umai el tātou tu. Tai fia e. Ona ua maua mani nafso so. Ai e fua tātou tu i a lai ua umana whātau al tātou mai. Ona e saud whasolonga al COVAX facility no. So sani me fai Australia. Apa pe kai te suma tolu e neka te vai e ese te tina ina ole release tu e apu e uma le vaiaso te vaiaso e dosu kasia. Si so mai mai ifa manginga le mai lo FESILI dan ngai fai lo mask. Ole malanga le sa na stona apa pe test lona tolu e neka te vai e ese te tina ina release tu e na kaudia la le minga ke fa mai fai test na ku. Ya, ala fua de bates. No.
Ava pe sa we negative ia de just let arrive. Vola ia incubation period. Ava pe e lua i le sfurfa sa pe sulimas. Waso mai ia o paria e fama. Usala pe negative. I ava pe negative towards the end ole. La o lusu kasia sa de so negative ko. Wa passing more sulu. So ala umako mo kingola. My chest. Ile kau ko ese si me ko. Pe mo positive mai se kai. Ngai kai kasi me ngo outliers le aria e mai sia ko o rusu fiku aso a ko positive ka o ke ai ko. Ya fa pa ke ide we se me fa pena. Al termine ya chairo ye wale le esta to wave mo mo fa ba. Pe tasina me nei lo ai atu no na. E outliers o ngo tai lua tai tolu waves so the COVID tadu ona yo tatu ole le ya se we nga tau no me electoral isolation. Ya, e mana tfo wa bela fala ile tatu ai fasala lau ma tulanga o tatu nga luenga. Ya ai mana tfo i faafua mai o pai o le tuno yo tulanga fa'alavelave. Ya e pe ona sauno atu ia le li fo mai nei. Na tolo mua au pe le nei nga luenga. Ya o sa matou fa'afitai te le lava. Ya e pe ia foi ona saunoa le fionga i te tai o le malo. Ia i fatia whaingata sa tātou ia i whawa ia saruai na ua tauno mai ma uai le vave o le alu ilunga o i latou na pesia i tono o tātou no whanga whanau fo e sea. Ia o le nei lava o tātou moli mawina le alofa tu noa o tātou atua i a Samoa ma ona tangata o whaasao i nei tātou. Ia o mele al pai o le tunu, ia na ona mātou tu e watu le nganga o le whaafitai tele. Ia e pe ona sauno ai fo i le taitai o le malo ma moli atu se whaafitai. Ia i le nganga lango mai o le tunu. Ia ma le puipuinga fo i sa ielo mātou tau whinga. Na o mātou loto te tele ai e tau mwhai le pito la au le tātou malo. Wa na mātou mautinoa o lo iai le lango o siu tātou tunu. Ia e le māsani iai. Ia le tūlanga o le loka ma vaenga ese uma. Ia iai al mātou tau whinga. Sa loto iai le nganga o le tua i tau mwhainga uma le tātou malo. Ia le ua e manu ia le tātou ngā ruenga. Ia ai mātou te tāpapea ia le fisoasoani o le pai o le tunu. Ia i tūlanga i tātou tui. A pai e na iei sisi a onga tā ua o le mea na tupu. Ia o le mwhai o na toe wha o sofia ai le nganga e wha uma o tātou tui. Ia o lo iei fo nisi whato a tui. Ia a o le alea whaina lea o le i tūtā ua. Ia au sia lava tātou puipuinga o le uto i titia iwa 10%. Ia le completion rate o tātou tui. We're almost there. Ia e mātou te nau pē le su atu le whātun siri nei. Ia ina ia whaasopolia si o tātou utunu o i tui. Tui mua ma le tui lona lua o le AstraZeneca. Ia e whaapea fōen whaasoro mai tātou vai la au o le Pfizer. Mo tātou tui lona tolu po booster dose. Whaapea fōi i le sifuru lua i le sifuru fitu tausanga. Ia masiaso ua lata mai e whai e loa tui mo tātou whanauiti. Ia ona o tātou mautinolea. Ia ole a tātou tilo fo i sisi tua inga la sanga. Ia e pei fo whai isi atunu o lea ua mawhai o na latou whaonga ina le upu lea. No nofo whaatasi ma le whaama. Live with COVID. Pea le approach na le whai isi atunu o tātou wawai atu i Australia ma New Zealand le fo o iei fiti. Ia ai aro nau ta inga o whaatonu siri nei. Ia e whaapea fo i le fionga i le fo mai uma ma le nei komiti. Ia e moli tai e pia ona iei le whiringalo le tātou malo, whaasapolia tātou tui. Ia mo le maua le puipui ngā lau tele mo siu tātou. Tunu ai whaaftai atu i lau tāpu inga mau, Samoa, whaaftai atu i tāpu inga mau, ma lau tau whai te talo.
ia o lo o mawhai e lava o na maua e tātou au whai ngā ruenga mua au whaatun siri o nei ma le nei komiti ia le malosi ma le loto tele e whaawau o ili tātou ngā ruenga i manuia le tāpo inga le tuno wha soifui